Molweni bethunani. So nayazi ke veki na veki beke libeke sozongabikho umgosi ozawu involve uVuyokazi Nciweni. Abakhongi sebephinde bathi strike again. Niyakhumbula mosiba the last time babefake i-calls bekuthetha noVuyokazi on TikTok. Ngoku bebethetha nomama kaVuyokazi ke ude wathi open up samva ba yena ufila njani about this whole thing noxolani Sabelo. And then ke ngoku enye into bendingayazi khandiyazi kanti umama notata kaVuyokazi bachatile bakunye, but ke utata mama kaVuyokazi uyathetha nangotata kaVuyokazi ubaba uNciweni uba ithini into naye uziva njani ungumntu onjani futhi. So anyways makhe simamele ke abakhongi ezi TikTok videos zabo ke part 1 part 2 part 3 I think ziyi4 so ke ndizadlala ke nje apha abanomdla bazimamelele. Akhe sive bathina abakhongi. Okuningi bese nami ngithi ngifuna ngakho ngifuna ukuxolisa. On the first of all I apologize bese yabo ukuxolisa kakhulu to umndeni waNciweni bethu, umndeni waNciweni bethu ngifuna ukuxolisa kakhulu kulwamndeni especially uMaka Vuyokazi. Yo, I don't know how I can apologize in the best. I don't know futhi nje bethu mhlawumbe doing a public apology. Maka Vuyokazi njani? Usimilo lo no usimilo la no Zama ma. Usimilo uVuyokazi lekho around lapha. No ma besifuna wena thina kahle kahle ma. Oh nifuna okay. Hey ma angazi. Ma ngikwili sikuyinto lana engathi ikwivideo nyana ngenxa ukuthi sifile ngathi imndeni vele njengoba sekuhlukanekile kanje ma. Thina sifila engathi si left in between ngoba ithina sasithunyiwe lapha, ithina savela wena wabona nathi and wathuluma nathi futhi kakhulu. So it's sort of a public apology nje ma. It's a public apology where we are literally just getting down on our knees and ngithi mina vele ukuxolisa okuningi basenzelile abantu kuVuyokazi nani but mina from umndeni waSabelo bengicela ukuxolisa kakhulu ngokukhulu kuyithoba kumndeni waNciweni. Ngicela ukuxolisa ma, understand ukuthi sifika kanjani la. And we are very sorry ma. We are sorry noma ngabe kuthiwa we have to drive to Cape Town to just say sorry. We can't even do that. Amandla akho ma. Angazi nje mhlawumbe wena ungafuna ukuthini wena? Mina angeke nibeke kwajala ninonke futhi yaqona ngoba nina beniyokwenza beniyokuthunyelwa ngumuntu ebezibonele intombi. Yeah. So babe yazi bayebona into asiyazi iwari yami iwani kunabantu abadala ababezile endlini. Nazo nje iwari yami abantu abadala umeso utata lowa takumanze kumusa. Tata ohluluphekile kwanina nibone inhlonipho cha ke umuntu ebeniyommela uyazazi kwa wayefunani kuVuyokazi. Yo. Uyazazi. Yo. Wayengayanga ngenjongo zokufuna umfazi. Uyabona? Because ngoba uyaziphithi indaba yakhe sekungenelela abanye abantu awayazi into ayifuna lamfana kuVuyokazi cha kayifumenanga. Yo. And babe bezodestroy uVuyokazi ulate ndisajonge wonke nje umuntu ozimisele ukuthi uzodestroy uVuyokazi. Awulate semwake kakuwabe wrong. Mhlawumbe befuna uduma ngegama likaVuyokazi cha wenze wrong. Abasalandela abafuna umthengisa abafuna ube mnandi ngoba hayi ku right. Yo.
uthathile ufuna ukuba ngabe usebhizi ngabanye abantu eqaleni ufuna izinto xa uphuma izinto zazi xa ufuna into lomntwana everything eyayiphuma ngaye ebesiza kuma zothi hayi ma ayikho lento yenzekile ngantombazana ndandithandana naye yazi kakhulu yazi into zoma-IT nentonto ezi-IT uclever lapha kule trip utheka esingathi siyaphosisa ke bhuti wakha andidumbi ngo-old school apho kanti ya-IT bekukhuluma wena pha i-IT mama no mama ngeke baba i-IT mama ithi mama ungangitshela lokho ayikho lokho nekhanda loana nomtsheke Kiko i-IT ngani mama sifeke mama imbo uthi IT ifike imenza khulume imenza la IT irobot shit hayi bo mama ebenza kumkano wafike ngondisithi hayi noma ndi-old school kaloku ngeke maphuma nje kuma-IT ayibona nje ma utawabona uba ndiyamvelela kwinto ye-IT wabona ngoba makasese ayokwenza olive athetha into angayaziyo konke lapho wema olive ngiyacabanga nje ukuthi kodwa wena mani izizwa nifele because sithulile nathi nayo you know sagcina nathi ukukhuluma sifonela uvuyokazi sifonela naye ngoba manje egcineni inhliziyo kodwa isele mfethu yabo manje uzosebenza ama-IT besingazazi inhliziyo isele yabo nje kahle kahle ma iqiniso limsulu akondulo balebilo wasabelo cause ngibonile nina laba alongoba nabasapoti nonsense yazi bakhona abantu khona asikwazi mama ya bakhona abantu abathi ngoba ibona ukuthi into irongo bangakwazi uyimela mama ngeke singamane siphume abantu abangentela banjalongo cause umuntu ngoba ayibona irongo uyathula cause uyika avulele hayi manje indlela kwenziwa ngayo irongo ngoku hayi nina ndiyanibulela ngendlela eniyo cause nyani yazama nakanjani uba masithuthe luqolo siyifimile kwasana wema kahle kahle iqiniso limsulwa ma ngabe sikhuluma nobaba unciweni asinawo amandla ngeke umqali iyambona baba wambonile mosebe uthula uye nampoza simqale nangoka right uyayijonga into abantu wamstata nje uzawubona abona abantu bacinga ukuba bayawazi amasiko afike futhi ngamasiko ethetha apha napha uyathula kubheki uba okay wema akabaleke khona ungaphindeli wambonile mos yebo ma awumtshela ukuthi umfana kaSabelo entshebe uguqa phansi ngedolo uthi ayidlishiyele enciweni ngangifike ngenhliziyo enhle lapha kwakho ngangena emagcekeni akho ngamukela kahle mina sakhuluma senza saqeda nciwe nomkhulu nciwe nomuhle ngiyaxolisa ngizandla zingaphezulu kokudlula ikhanda ngento engixolisa ngayo sasaxolisa uyayazi befunani uqolani qale ngokubethi ngubhekazi nezimali kanamanje uvekana ngadalane ngemali ke ngixelele babedalana ngemali weyeke sekukudala ngebhuti bafuna kusebenza ngemali uzithandela umuntu wakho onenyani noba azibona umuntu kayirongo ka ungaziboni uburongo uzamthini umuntu ongaziboni urongo hayi ke nizivele bethunani ngumama kavuyokazi Nciweni lowo ethetha nabakhongi osimilo now abantu ke baye ba-reacta ngo-reacta kwezi video zabafana abanye besithi hey inhle lento bayenzileyo bacela uxolo kumama kavuyokazi and ke ngoku yonke lento bayenza ngembeko abanye ke bathi hayibo nani khanikhe imeni bethinani ayondlela leyo ba ningayocela uxolo kanye yolungisa izinto ngokwesintu bokufanele ba nina as a family niyayapha ithetho lento buyaphela kumtshato uphele banicela uxolo niyocela kakuhle nothi ngoba niyenze i-phone call nizirecord nambe nozifaka ko-TikTok ingathi ngoku nani you are cloud chasing nyayive ngoku abanye bathi he beyakhongi kokutheni kwasekuqaleni izingabi nini abantu khwenyana bethu kokutheni kanye wena Ntshebe uwesu Ntshebe niyambona mos ngoku efote no V bafanelene
kuthiwa hayi mani bokufanele banguwe oyena uzaba ngumkhwenyana bokufanele banguwe owayengumkhwenyane kwaseqaleni. But anyways mama kaVuyokazi niyamva uthini ke yena ke uthi uVuyokazi akathandani ngamali uba ebeyintombazana ethandana ngemali ngekudala ekude kwaye ngaphezulu ke uXolani ke ucacile uba ikhona lento ke beyoyifuna kuVuyokazi and uXolani ebemphosisela athi xa kuphuma izinto uba ubaby mama wakhe because uthi le ntombi wayethandana naye inento ze-IT ihlakaniphe kakhulu yayiva i-AI because uVuyokazi naye seka wathetha ngento ye-AI ba as voice recordings what if i-AI or something like that wethe ngekakholwe senguThomas. So ke ngoku uXolani Caba uthi ke makaVuyokazi bemxela loo nto leyo uba hayi mani yonke le nto yenziwe nguMakhelo ayonyani. So ngoku we finding out uba ebebaqhatha so ubesithi lalizwi lakhe belithatho limanipulate okwenziwe ngathi uthethe ezaa zinto engazithethi ephosisa ke phofu Anyways bendethuka ke mna keshemba kanti umama notata kaVuyokazi batshatile basekunye because from uThando Nesithembu nyina bakwaMseleko zange sambona utata kaVuyokazi zange sava nento nangoku kwakuyoba kwi-meeting nabakwaMseleko utata kaVuyokazi zangaye rightfully so as utata ongumXhosa because unless bokuthiwa kutshatiwe khona ilobola ibibhatelwe abantu abadala kuyatsho uba abazichopheli izinto zesityholo even sekukho abantwana mabaye bohlawula kuhlawuleke not ba kuthiwe kuyadiscuss ba behlukana ngoku lo wakazibamba ii-calls zam hayi lona unesikhwele bahlala abantu abadala kuxoxwa izinto. So I understand why wengakhange aye utata kaVuyokazi kuloo meeting and wanceda. So kwaveleke kwaya ke omama kuba ke kwakufuneka kwenziwe ne-content for kwathina yebo. So ke yani sivele bethinani yonke into ethethiweyo nithini nina ngabakhongi abayenza ezi phone calls hayi abathuki mntu bathetha kakuhle but ke ngoku bayazirekhoda bazifaka ku-TikTok. I know with the previous recording where they were speaking to uVuyokazi naningathandi nisithi Vuyokazi phuma kwabantu kwakuphume kwabantu because why bezofaka le call apha kuthi like on social media. Now nibavile ke eqaleni kwe-call bathule kumama kaVuyokazi bathi mama siyenza into ebuvideo apha ntontontoni like sort of ke disclaim ba ayazi ba uyarekhodwa okanye izaba ivideo le. But anyways ke guys makaVuyokazi nimvile babulela uba kuyo yonke lento bona ke oko at least bezithobile becela nexolo. Siyabulela kakhulu ke uMamGobhozi ngokuthi nibukele le video ndanibona kwivideo landelayo khani khenitsho nani uba nicinga ntoni ngale video. Bye.